Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanele icufa subscribe lakhe bese uphinde udlulise ukuphawula ku-comment section. Kuvuke umunyu usisikazi Mdola egonyuluka ebalisa ngabantu abamgxekayo emsebenzini awenzayo ey'nkundleni zokuxhumana la asuke khona epromotha izinto ay'thengisayo okubala kuzona idwaba kanye nemvunulo kaZulu. Mabuyela Mthembu-ke ukhala ngabantu abagxeka umsebenzi wakhe, ukhala nangezinto abathi abantu akumele ezenze. Ngale ukhuluma kakhulu-ke uMabuyela Mthembu enkulumeni yakhe ube esebeka kanje ngesikhathi ekhala ngomama abamgxekayo, nokuyinto acabanga ukuthi kuyiphutha nje elikhulu ukuthi beyenze laphana ekhasini lakhe ey'nkundleni zokuxhumana. Sanibonani ekuseni. uMabiyela unkosikazi kaMthembu. Sengithulile ngathula ngabona ukuthi mhlawumbe sikhona isidingo sokuthi ngiyiphendule lento le ngoba ingithinta ngey'ndlela ey'ningi, nanendlela abantu abakhuluma ngayo iyangilimaza. Ngicela ukuqala nje ngokuxolisa, ngiyaxolisa kumakhosikazi azizwa engathi adelelekile ngokuthi ngiveze itete nesidwaba ukuthi kugqokwa kanjani. Kodwa ngifise engathi ngabe bangisizileke ngoba ngiqale ngenza ividiyo ngichaza, ngase ngisho ukuthi ngoba kunosisi othe ucela i-demonstration ukuthi ngimkhombise ngoba uzothenga isidwaba kumina, wayengangenanga nasemzini ufuna ukubona ukuthi sigqoka kanjani. Ngize ngathi mina amathanga ami asegugile, ngeke ngize ngikwazi ukuwaveza, ngibe ngingenalo ilungelo lokuveza amathanga ngoba ngunkosikazi. Ngathi ngizokwenza ngengane, ngenza umzekelo. Akekho oke wavela nje wathi Mabiyela ungayibeki ingane isidwaba okhala ingakafanele, ngoba ngicabanga ukuthi iphutha lokuqala lele ngilenzile. Kodwa ngithathe ngokuthi nje ngoba ingane yami nesidwaba siyadayisa, asinambandela, asinasidalwa, asinalutho, ngizokwenza leyo demonstration nje bese ngiphinde ngiyayigumula ingane. Lokhu kokuthi amakhosikazi asebuhleni adayisa idwaba, adayisa amatete, adayisa iy'fociya, abhale la emsebenzini wami ukuthi ubona badayisa idwaba, bona badayisa amatete atholakala kubo ney'fociya. Angikwazi khona ukuthi kusho ukuthini ngoba ngiyacabanga ukuthi umuntu ngoba ebhalile ku-comment yami, ku-comment section yami nje, unawo nawo uTikTok, angakwazi nawo ukuzenzela uTikTok ayi-advertisele ngendlela yakhe. Lokho ukuthi itete nesidwaba siyimfihlo yenkolo yamaNazaretha nakhona ngikwazi mina ngazi ukuthi isidwaba esakwaZulu sigqokwa umakoti, si umthandazo wey'dalwa zonkosikazi oqhoyisiwe ukuthi akhonze ngaso, siwuphawu lobufazi njengeringi esilungwini. Ukuthi isidwaba siyimfihlo yenkolo yamaNazaretha kusha mina ngikwazi. Okunye-ke ilokho ukuthi nina amaphedi aniwafica esitolo, shuthi amaphedi awa-advertise-wa, namaphenti ayafihlwa esitolo uma niyowathenga.
ngiyaqala konke lokho nje mina ngihleze ngiwafica amaphedi namaphedi abanye amaphedi beze bewathele something ngisho ekliniki i-demonstration yokufakwa kwecondom bathola into yokuthi uma ukuthi umuntu uthi ufuna ukubona ngoba awukwazi ukudayisa into engabonakala bese kuba yilo sisi othe ingoba ngisiyena umfazi sawubona cha ngiyakubingelela ngokukhethekile nje emama ke ngiyacabanga ukuthi ngeke uzuthi angisiyena umfazi ungasiyena umfazi ngaphe kwami ngicabanga ukuthi umfazi ×4 noma ×7 kulobu bufazi engiyibona ngoba mina ungibone ngathi angisiyena umfazi kunezinto ezingane zakwethu esizenzayo nje eyingamaphutha njengoba nami ngilenzile nje eyingamaphutha uhambe endleleni kodwa kwesinye isikhathi umuntu uyibizela yena usizi ngokuqamba nje into ayisukele ayibizele nje yena usizi angithande bekungekho ngami ngiyabona nje labo mama basebuhleni ngiyacela Nkosi yami niyadayisa nino TikTok nino Facebook nino WhatsApp ngicela nje Nkosi yami ningangiluyisi musani ukungiluyisa anginayo inkinga mina bengidayisela nje kodwa asikho isidingo sokuthi ningiluyise ngoba ngisho ungaya kwi-sound yalobhuti uzobona ebuhleni ukuthi idwaba ingakanani ezifakiwe la ngoba sekuyimina mhlawumbe inkinga imina kahle musani ukubhala into ongeyiyo shonini nje ukuthi cha sinyanyalela iphekula uyabo kucace hayi ukuthi kube mayelana nesidwaba